मयाम पुनमुपु तराम नोक्चरी मंत्र पुनः थिमिनरसी शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारुणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ओम शांति शांति शांति। सरस्वती मैया की जय, श्री गुरु भगवान की जय। ममांगदा अखोई नैनगिबदा करी हाइगरे आभ्यंतर प्रयत्न अमसुंग उच्चारण स्थान मानरबा अदुरगदी खोंथोक अनि मानरनी। उच्चारण स्थान उच्चारण की खोंथोक हाइबगी मफम हाइबदी पा फा बा भमा हाइरगना कनादनो चिंबाल अनि थिनर हाइनी चा छा जा जा nya हाइरगदी कइनो ngौदनी का खा गा घंगा हाइरदी कइनो कंठ खौनाउदनी हाइगी उच्चारण की स्थान। उच्चारण की स्थान मफम दु मानरबा आभ्यंतर प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न प्रयत्न है होना है यत्न प्रयत्न यत्न प्रयत्न है कई है होना है खोंजेंजे लंग्स तक सोर थोरकदोनी अदुगा मथंग 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 यैर यैरगा मपा मपाद थेंग थेंग थोरकदोनी अदुना पा हाइने अदुना का हाइने अदुना ख अदुना ए अदुना ओ हाइनी अदुगी मनुंग द कमाई थोरके हाइबगी मागी प्रोसेस हम लेरी थौ मथंग 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 जथबम लेरी अदुबु करी हाइगेबु यत्न प्रयत्न हाइजे अदुना यत्न प्रयत्न हाइजे अनि थोंग खाइदे अमना आभ्यंतर मनुंगी मनुंग द करी करी तौरी हाइदो येंगगा अदैदि अनि सुबना बाह्य मपान थंगबा अदुना मनुंग थंगबजिदा मंगा थोंग खाइदे स्पृष्ट हाइबमने ईर्षद स्पृष्ट हाइबमने ईर्षद विवृता है विवृता है संवृता है मंगा बाह्य प्रयत्न द तरामथोयम विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उदात अनुदात अदगिदी वर्गाणाम हाइरदी का ख ग घंगा सिबु वर्ग हाइर खंगने चा छा जा छा ज्ञा सी परियंग बुमंजी टाठा डाठा ना ताथा दाथा ना पा फा बा भा मा मयक कयानो मयक कुनगा मंगाने मंगा मंगा लाइन मोमदो मंगा मंगा मयक कुनगा मंगाने सिबु वर्ग हाइर खंगने वर्ग की प्रथम अहान बने तृतीय अहुम सुबने पंचमा मंगा सुबने अदेदी यर्ण प्रत्याने यर्ण दी कराई दियोनी हाया वरट लर्न हाइदो प्रत्याहार यर्ण प्रत्याहार कना कना लाकनी ह लौथोग्रो यादे हो रहा हा या वरट लर्न है बनी यादे हो रहा या वारा यवरट लर्न की ला यौनी इत में आम चक्रनी अड़ा चक्रनी हटा चक्रनी अदि हा या वारा लासी मरी जिबु करी हार खंग गेबु यर्ण हार खंगे वर्ग की आहान बने ओम सुबने मंगा सुबने अदि यर्ण प्रत्याहार ने यर्ण प्रत्याहार के मयंग मरी दुनिया से अल्प प्राण शक्ति याम चंगदे अल्प खजित प्राण खजितंग चंग वर्गानाम वर्ग की द्वितीय अनिसुबने चतुर्थौ मरीसुबने शल प्रत्याहार श श स ह सिदि महाप्राण सिदि शक्ति याम चंगी मी दो चोक्थरदि फजना हाय हेरय ना अना आयक तो मी नत्रगा याम चोक्थरबा मी हायबदा वारनिंग अमरो सिनी वर्ग हाइज मथक्से अहानबा का चा टा ता प ग जा डा दा ब ङ ञ ण न म अदैदि या व र ल सि करी कौगेबु अल्प प्राण शक्ति याम चंगदे विताई वर्गाणाम वर्ग की द्वितीय अनिसुब ख छ ठ थ फ अदैदि च
Chaturthau Marisuba Gha Jha Dha Dha Bha Abdi Kari Hai Shalas Cha Shal Sha 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 Sa Ha Sigi Marisiga Sidi Mahaprana Kawi Shakti Yam Changi Wangang Bata Kari Kamba energy Yaudra Nara Sivangang Amara Sibu Hai Nagre Garang Mamangi class the question in Nagre Makhadi Anudit Savarnasya Cha Pratyaya Sini Sutra Haijana Sina Ahanba Adhyayani Ahanba Pada Sina 69 Suba Sutra ni Sutra Masing Si Makhadi Resina ne Sutra Jidi Tenman Haigina Gyan Tadredana Sandongna Varadaraja Acharjana Khoi Butale Sida Pratyaya Hari Pratyaya Jikari Hainobu Pratyaya Pratyaya Tabhavani Chada Soro Mane Pratyaya Soro Mane Aniji Punjalaga Sara Dirga Aon Gare Haraswa Leramba Haraswa double Tangnana Leramba and Dirga Aon Gare Pratyaya Have Pratyaya Haji Pratyaya Taba Hayada Pratyaya Haji Kaino Nainarisida Pratyate Pratyate Gathai Vidhiyate Thaudara Niyam Dorab Vidhi Vidhan Haragadi Karikana Lo Bukang Niyam Niyam Haije Lo Hajate Karisana Si Tawadavni Sitarodoni Haji Logo Some the politics the Haragati MLA Malerame Sidokre Chahimanga Padana Sarkar the lady Aduredi Lo the Karihagibu Election Amuk Tauro Adugano MLM Kalo Adu Taudari Adukarico Logo By election go it Adana Vidhiate Adamina Taudava Adu Edicarico to Partake. State the Pratay Haze Biakan Matung Lakadori Pratamian and the Sigi Sutra Singida Sigi Subnagi Sigi Sutra the high Pratay Haze have no Tabak Doribu Taudaraga Tabak Doribu Vidhiate Aduni Pratay Haze Kudamo in a Makadala Makadi and Jimta Sida Koyanachi Hai Sutramani Sandigi Sida Hai Ikka Havaze Pratihardo E U Dri Mari Lagdini Matang Yarna Haze Pratihani Sijo Yarna Haze the Mari Lakani Yawara La To Sigi Toga Sigi Ondoni Sigi Sutrasina Karihagibu Ikka Lerama Miamze Lotokro Aduga Yarna Toro Haiva Si Karino Todi Joji Yarn, Sibu Kariko gave Pratego. Yarn is a Pratego. Ikaziko de, or the Tabukanano Todi Yarn. See the Tabuk Todorize, Sibu Kariko gave Pratiati Haisi Pratego. Hosiki to go Prataido, Yarnigomo Prataido, Natab, Abidia Mana, A Pratai Haisi. Abidia Mana, Natab Anna, Haidi, Adagina, Arueba. Learn again the Volodin. Atraha Mufamzida A Balem Nama Anna Haribize, Pariana, Makatanga, Nakariana, Anna Volodoni, Heidi Larnagi. Anaze Anini Anaze Anini, Shiva Sutrada, Anaze Anini. E on Sidamane. They this day that learn a Hibam Makada, Anini, Ana, Adana, Ani Suradi, Mayam Chabam Narani, Adana Hosiki Sutra, the Haiba, Anna Harise, Kadai Holog Donobu, learn again, the Holog Doni Hiva, Atra Mufamzida, Eva Lem Nama, Anna Harise, Kailog Donobu, Pariana, Anna Guardiana, Anisuba, a corn buggy, Anna the Log Doni Hiva, Paradi. Matung Lakus pada Hirakan Kon Aduna Hibade E U Lurina Aquina to Rimiando Adudo
arna hairaga loi ka laani do adu kari nobu ani ni dai je udit haibanga hairi udit haije kaino koni yengsi ahan magi ji hana yengsi arna dagina larna bho arna a i u ri e o ai o ha ya wa ra la si bho sawarna mayam dugi sangya sang khangnaba syat oigani haibadi ji matom irene adu kari khangna dino bu ji makhan mai 12 lai gidana hara swaibamne dirgha haibamne pluta haibamne ade udata anudata sori tanu gaidorani ade anunasik anu gaidorani 12 do ji haraga kaya khangna dino bu ana haidi amom logdini ahan bada lawrasi arna da kari yawre a i u ri e o ai o ha ya wa ra la lo yawdini ade ahan bagi haiji lokhalaji khaktang hai matam da kari khangdino bu magi sawarna mayam dugi sangya syat khangna dine haraga 35 lo yawgrabani dirgha a ibagi mathau tadre haraso khaktang I matam da dirgha a yawgrani pluta yawgrani udata lo yawrani tabu madu kari oido nobu pratai oiroi ne thauda ba thau tawdori do dugum oiroi ne kamai torkodino hayeng kona ne khangna khani haujidi sum tasan biro me karino haido sidai jata emu haibna te da na lerambaje si kaya khangna dino bu 12 loi khangna dine ba I hai leije I ji makhan 35 loi khangna dine ba ade di lri haido dri haije le matam da kya khangna dino magi 10 ga ni thoi loi khangna dine ba ade di e haije magi 32 loi khangna dine ba e khaktang irang mane ba adu khangna budi kya khangna dino bu magi makhan 32 le gib do loi khangna dine ba adu ni sawarna sya maga manaba mayam do adu gi sangya khangna ne ba I budi karino amaka I de khangna budi kya loi khangna dino loi na ani subadam zo hai udit hai ut it hai bani haraso u it adi karino bu makha dai ete si mayam je udita u it udit hai ra khangai ku chu tu pu si manga je si bu kari hai khangna ge bu udit u it oiba hai ba u it oiba di u lokthok khido u ji lokthok kan kana la kani si warga gi manga da la de ku hai ra kani khangna ne bu ka ga khanga chu hai ra kari khangna ne bu cha sa ja tu hai ra kari khangna ne bu ta na tu hai ra kari khangna ne bu ta na ade pu hai ra kari khangna ne bu pa ma manga da loi khangna dine ba sigi ku chu tu pu si bu kari hai ra khangna ge bu udit hai ra khangna udit sizu kari no bu sida I ji ka matom da ne ba ku hai jalaga ku hai je ka matom da na te ba kaya khangna dino ku chu ka kha ga nga mai pareng do manaba pareng do kan thade loi hodi ni dana khonthok to khaunaw dagi adugi magi manaba ka hari sida manaba mari kha ga nga ka ga yawraga moi manga do punna khangna dine ba adamai do na chu hai ka na ju cha masa yawrani magi manaba mari yawrani cha ja jha ya aduga manga do punna khangna dine ba adamai do na tu pu si mayam je loi khangna dine ba aduna sida sutra da hai je panini gi grammar je da hayeng mathang la kan da solo na sumai thingnani solo na thingnadu je saraju yawgrabani sidai da 12 loi yawgrabani adi ku hai hare je ka kha nga di sang hai lo kui jangi I bada matam mangi ngang bada ju kuin jangi aduradi matam sep tongna na kanna ba haidana pani na ku na jingra ku hai je ka matom na te ka kha nga manga da khangna do ne ba tawda di ama section mi gada badi ka da tapaga ku hai ga manga khangna ba ni adi kha da tapsala khu hai ga manga khangna badi yaro pani ni na du tamde pani ni niyom de yaude aho bada du khakta da tapka da ku chu tu pu sumaina makhai tat mado ebam asumna
हाइबसे इति मसे अष्टादश शानाम संज्ञा मतोम इ मतमदा तरानिपाल लोय खंगरदौनी तथा अदमाय तौदना इकार उकारो इकार इकार उकार जो तरानिपाल लोय खंगरदौनेबा रिकार रीदि क्या सुदुनो त्रिंशत मादि कुंथ्रा सुग्रनी करी मरम गिनो एवं समाय तौदना द्रिकारोपि द्रि मेयक्सु कुंथ्रा सुरनी करी मरम गिनो ममांगदा वार्तिक हाइगिदो री ली वर्ण योर मिथा सावर्ण वाच्यम री अमसुंग द्रिजे सवर्ण संज्ञानी अदुदि रीगी तरानिपान अमा द्रिगी तरानिथोय अमा पुलगा क्या वरनी कुंथ्रा अदनसे कुंथ्रा कुंथ्रा खंगनदिने री गक्ता इग्रगने कुंथ्रा खंगनगरदिने अदैदि एचगिदि करिनो ए हाइगरगदि करिदोगे तरागा निथोय खंगनदिने करी मरुंगिनो हरसो अभाबात हरसो लैते बसिदि ए ओ हाइजे हरसो लैते द्रि सिना दीर्घा भाभा दीर्घ लैते द्रि हाइजिना अदैदि या व ल हाइजे सिगिदि कैदोगेबु या खक्तंग इजे स्टेद अनि खंगनदिने या सिदा या अनुनासिक हाइबमने अनुनासिका अननुनासिका भेदेना यवला द्विधा द्वि अनि धा खाइदोने मखन या ने व ने ल ने सिदि कैदोगेबु या खक्तंग इसिदा करी खंगननेबु या जु खंगनरनी अदुदुगा अनुनासिक या हाइबमले अनुनासिक से नातोंदगी हाइब मेक से कमाय खंगनगेबु संस्कृत करीगो मतमदा मथक्दा समायना चंद्र बिंदु लेरमबा अदुदि से अनुनासिक ने मथक्दा कयम यावद्रे सिना अननुनासिक ने नातोंदे हाइब चंद्र बिंदु यावरगदि अदुनि या मतोंदा इबसे अनि मखंगनदिने बसियानि से वा मतोंदा लेबसे अनुनासिक सु अनुनासिक अनि खंगनदिने ला मतोंदा इबसे अनुनासिक सु अनुनासिक सु अनि खंगनदिने तेना मसिना मधुना अनुनासिकास्ते तेना अनुनासिकास्ते दयो संज्ञा अनि अनि खंगनदिने यागिजु अनि अनि अनुनासिका अनुनासिका वागिजु अनुनासिका अनुनासिका लागिजु अनुनासिका अनुनासिका अनि अनि खंगनदिने मथक्ता चंद्र बिंदु यावबमने यावदबमने अनि अनि खंगनदिने सिगी सूत्र जाइजे इराइला हाइरगा मतोम तनते हरसो दीर्घ पुलुत मयाम लोय खंगना खरदोनी अवदि कु हाइजेदा गाखा गाखा लोय खंगना रदोनी हाइबदन तुंगदा लाखदोरिबा मयाम द करी करी कमाइना सिननी वाहै जिंग मयेक सिंजे हाइबदगिनि हौजि ताइसे परह सन्निकर्षः संहिता परह सन्निकर्षः संहिता वर्णानाम खाइदोखरनि अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात् संहिता कदाइबु कौगे है वर्णानाम मयेक सिंगी अतिशयत यामना सन्निधि नक्सिनबदो अदुबु करी कौगे संहिता कौयो संहिता संज्ञः खंगनेयो स्यात् खंगनबो ओयो मयेक सिंजिगी यामना नक्सिनबदो अदु संहिता कौई है खोंथोक सिंगी सिदि मयेक है वर्ण मयेक सिंजिगी अतिशयिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात् खोंथोक मयेक सिंजे यामना हेन नक्सिनरगदि संहिता कौयो हलोनंतराः संयोगा असंयोगः हलोनंतराः संयोगः अजभी रव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः अज अच हाइबनी संधि तौरकांदा च दु करी ओनगरगे ज ओनगरे अच अच्छा है स्वर में प्रत्याहार अ इ उ रि ए ओ ऐ औ अदुबो अजभीर अव्यवहिता हल्लह अच मयेक सिंह अव्यवहिता मरक खंद्रब हल्लह हल हल्दी व्यंजन में कंसोनेंट हयवरट लर्न यामंगना मदइन हल लास्ट
halaha sibu kari kauge samyoga sangya su tapsanaba me samyoga hai tapsanaba me kadai kauge bu marakta swar yaudaba byanjan thangnara leido adubu kari kauge tapsanaba kauge samyoga de tapsanaba ajabhi acha mayek singdana abyavahita marakta khandraba halaha haljo hal mayek singdo kari kauge samyoga sangya su samyoga kauge samyoga sangya haigera samyoga kauge haigera yai samyoga sangya hairju yare samyoga ta hairju yare sangya haidi maming noun sub tingantam padam subantam tingantancha pada sangyam syat subantam sub antam sub na loiba ting na loiba da sibu pada kawi hai pada hai ji wahi hai manipuri de wahi hare loire te amu leite sanskrit de shabda hai ba pada hai ba tongan tongan khai doi pada hai jina wahi pareng da lakpa wahi singjina pada kawi hai badi ram hai je ram dagi ramna ramgi hai ju hai pareng da lak toini mi maming dadi ram khakta kaujaba ne ram dagi ne lupa chama porei hai dagi ji yaudragadi artha du thoi gyanam taroi ram lupa manga porei hai ro ram dagi lupa manga porei hai di irai lai khange ram lupa manga porei hai di ram na porei ra natra ram dagi porei ra kaino chamam ne gyanam tade aduna dagi na bu simyam tade yade aduna taseng leijariba wahai da magi tabam thokba taraga wahi pareng da laagadi adugi wahi duna kari kauge pada kauyaba adugi taba yaudaba do aduna kari kauge shabda haira khangne wahi di shabda hairaga ju wahi harini aduga pada hairaga ju wahi harini kari khenagi pada hairaga na magi tabam thokpa mayam do loina mo yauraga laadaini wahi pareng da sina yare shabda haidi wahi pareng da sina ba yakhiroi madi tapsan giroi khudam oina bazade porakpa injang gom injang napi puragadi leire thongdrimi cha yaroi ado injang napi natte haidi yaroi ado thongdrimi cha yaroi phajana manba taba morakai lokthokba taba chamthoni semani adai thongani adai matungda injang oina thorakanda di adai chaba yare aduna aroiba cha yarabaduna padda kau chaba yadribna shabda kau aduna padda haije kari khangnagebu supna loiragadi tingna loiragadi du pada kauya supna loiba tingna loiba haidi bhab oiramagana bhab ki suffix mayam matunga tapsandaba mayam lei du tapsalaga semagadi du pada kaure uduna bhab ki suffix tu kari kauge bu ting haira kangai bhab ta taksalakpa magi suffix mayam du matungda adu ting haira kangai भू है भवती भवता भवंती भवसी भवता भवता भवामी भवावा भवामा सुमाय से मकदोइनी अदो तिंग है जाबसे से मकदोइनी अदैदी नाउंद रामा रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्यम रामेहि रामाय रामाभ्यम रामेभ्य रामा रामाभ्य रामेभ्य रामस्य रामयो रामाना रामे रामयोः रामेषु हे रामो हे रामाः सिगी रूप मैम जे कमाइन सेमकदोइनो राम हाइसिदगी सु औजस अम औट सस शस ताभ्याम भिसंगे भ्याम भिस भ्यस सिमयाम जे हाप सेमदिने अदुना नाउन ओइरगना सु औजस मैम जे हापचला सेमनी अदगी सिबु करी को सुप कोरे सुप अदगी दी भाव ओइरगना तिंग हाय टिप तजे सिप थस्ता मैम जे हापचला सेमकदोइने अदुगी तिंग अंता ममैदा अंता दि ममैदा तिंग अंता ममैदा लेग्रबा वहाई सुप अंता सुप तो हापचलगा ममैदा तपसनग्रबा वहाई अदुगु पद कवयबा सुप नत्रगा तिंग तपसनद्रगा दि मदु पद हाइदे शब्द हाइर लोरनी शब्द का पद खेनब मसिनी इति संज्ञा प्रकरणम मसिनी संज्ञा प्रकरण लोरे संज्ञा प्रकरण हाइदे संज्ञा हाइदे ममी definition hai ko ni sina kari no masak ta ko sangya hai ka ngai hai de noun maming du pallani adu masina kari khangna dino ta ni adu kari ko ge sangya prakaran
Alpaksharam saravad vishato mukham astobhamanavadyancha sutram sutravido viduhu. Sutra je magi artha hairi sigi karika ji shlok sida. Alpa akshara mayek se yamoidone akshara de mayek yamoidone. Asandigdam chingnaba yauroidone. Saravat machang oibunga mayam khakta igadabane. Vishato mukham maduga sijanafam di mafam khudingmukta loisina yagadabane. Haidi ikoyorna chi haire ikka gi mafamda yan sintu haireni. Ad ikka la hek leirama mayamse loinamuk yarna sindokhrdoini loinamuk. Hawjiki ikoyorna chi na ngasai akhoi am yengibdo. Sanjida haireni ikka haise si mayak singse yarna loi sintu haire iten ten macha khudani irise. Aduga magi sinafamdi hek ikkabu phangaba adedi magi sutra jigi kari karamba condition mayam hairakini karamba phibamdano sida yani sida yaroi haidana mana hairiba phibamdo adu hek leiragadi mafam khudimukta loisinagadene aduni vishato mukham astobham haijina karinobu aranba yaudaba oigadabane hawjiki wahai singda sutra da sinariba wahai singje lanba aranba yaudaba oigadabane adagi astobham haigare anawadyam hairagana fajaba wahai oigadabane ninda tawningai wahai sinaroidabane mina thaganingai oibadu wahai sinagadabane adu oiragadi adu sutra kaweba alpaksharam asandigdham saravat vishato mukham astobham anawadyam cha sutram sutra vido viduhu. Masibu sutra haidana sutra vido sutra bu khangba misingna viduhu khangeba sumai khangeba. Adana sutra haije makhal kya tho khaido kebu makhal taruk haina so hai khara mana makhal tariat ni haidana hai. Adana sangya cha paribhasha cha vidhir niyama eva cha atidesho adhikarascha Shardvidham sutra lakshanam sutra ki lakshanda si taruk se hai sangya sutra haibamne paribhasha sutra haibamne vidhi sutra haibamne niyama sutra haibamne atidesha sutra haibamne adhikara sutra haibamne kanagum kharam tariat suyeni aduna nisheda sutra haidana adu kanagum kharana taruk khaktani na hai Sangya sutra haijina ne masak takpa si karino na maming kari kawi adu manungda kari kai yaudino kamai tawno hai sangya sutra kawi khoi hojibuk sinari mayam sangya sutra ngaktani khoi hojib tawrisi aduna halantyam hairo ha it maming tholai ni kanabuno aroi bada leiba hal akaramba halno haidi Adi ucharanam adu kari kawi upadesh ta ikon bahal mayam do it kawi hai si masak tai kanano na si mayam se kari kawi darshanam lopa ji kari no do masak ta lai ni to si kari kawi bu sangya sutra kawi masak ta paribhasha sutra hajina niyam dinataba aduga niyam dawraba adudabu Paribhasha sutra haragangne echo yawa yabha echa mek singje aya ab aya av olu na haire adida gyanam tadre hana pirina mari kona ongadawju mari kamai tawdino khangdre madudo atopa niyamam lae yatha sankhya manudesha samanam hana leirambane ongadawribane masing chap manaradi mathang manau kaidana tawro hai yatha sankhya manudesha samana to si kari kaugebu paribhasha sutra koi sthanintaratamah ka haigumba anekal shit sarvasya haigumba sije paribhasha sutra koi mamangna thaudaraga si taw haibdi haidaba adu mateng pangdoi niyam dinatti vidhi sutra haijina Thaudar duni mati vidhi sutra tawro si taw na lopa tawro
हापचलो गुण तौरो वृद्धि तौरो दीर्घ ओंथो प्रत्यय हापचलो काना आदेश महर ओंथोखरो काना इकोयरनची का है विधि सूत्र का नियम सूत्र है ngasai paribhasha sutra haisidi sutra ama khakta lakto na te mari sutra ama pham amadu loi lakani paribhasha sutra haisidi niyam sutra haisidi akhanaba sutra ama mana loidi loijaraba sutra ama khaki vidhi sutra ama khaki thabakti loidi loiraba atoba sutra ama gi thabakti loiraba ada mana mating pangchalagadi kitang hapchalagadi amu adu kari kawi niyam sutra kawi पति ही समास एव काले राजस्य का सिमयाम से नियम सूत्र है कंगने हयंग कोन मथंग मथंग नैनर कांदा मु कोन खंगखिनि हौजिति याम सांग नैनर को ज्ञान ताररो अदुन याम सांग नैनर गुमसी अतिदेश सूत्र हाइबम नै अतिदेश हाइजिन कमाई तोगेबो नति नत्तबा अदु ओइन लौबो अदु अतिदेश कवे खुदम मोइना खोइ पूजा तौकान जो सना कटकदबनी लुपा कटकदबनी का हायरे अदुगा पूजा तौकानदा याइंगम हापे दु याइंगसिना सनागी महोनी सनानी खल्लजी तौरगा दमाइन पूजा तौरे तो सनादी नतेब याइंगम दो सनानी ने खल्लगा तौरे अदु करी कवि अति देश कवि त्रिज्वत क्रोष्टुहु अंता दिवसचा अदे अधिकार सूत्र हाइजिना कमाई तौकेबु मा मसा मुक्ति ने थबक तौदब अदुगा मथंग लाकदरी सूत्र मयाम दो अदिदा मान थौदा दे सि तौ सुमाय तौ अदे सूत्र दु अधिकार सूत्र का खुदम मोइना धातु हो काय सूत्र ले अद मान हाइजे धातु की हौजिक लाकदरीबा रूल मयाम जे भाव की मतुंग द तपकदब वाही गाक्तनी हाइरिने धातु हो गाना अदुदैदि कदोगेबु सूत्र चाम चनी कुन कुंथ्रा निफु यांगै लाक्तोरि म्याम दो लोइनम पुलप मान कोनजन गर्दोइने करी हाइगरे भाव की मतुंग तपकदब गाक्तनी सि म्याम जे मा मसादि थबक तौदेबा करी ताखरगेबु अधिकार हक ताखरे सूत्र म्याम जे कदाइद मागी हक कदाइद लाक्तोइनोबु भाव हेक लाबा अदुदि हौजिकि सूत्र म्याम दो अदै मथौ तौतोइने शिव करी कवि अधिकार सूत्र कवि प्रत्यय कायब परश्च कायब सिमयाम निषेध सूत्र जो हाय मी खरा अमना निषेध सूत्र हाय विधि सूत्र दम लाखरनी अदुना कांबु करमदि निषेध सूत्र का जे अतोप सूत्र मखल तरिय सुबद हापते विधि सूत्र दम लाने करी करी मतमदा सूत्र म हायरनी अदुदुगा मधु कक्थलगा तंखायम लौथोगा अतोप सूत्र म सेमे अदु करी को विधि सूत्र कवि विधि सूत्र दम लानी दो अदु कनागुम खरनदी मदु तोंगाना निषेध सूत्र हायरगा खाइदोक कामोजु यावे हानगिदुदगी हाना हायरमिदो अदुदगी सरु खरा अम लौथोगा माना मचेट अम लौथोगा तोंगाना हानगिदु कक्थलगा सीसी ओरगदी आई ओइदोंनि नंगी ओ यारोयना खाइदोखरो हयें कोन नैनरखिनि अद खंगनी निषेध सूत्र हाइजे करिनो हाइजे यत्र उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता प्रवर्तते वार्तिक ज्ञाः मनीषिणः तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः सुमाय वार्तिक कदाय गौगे हाइबो उक्त हाइरबा अनुक्त हाइद्रबा दुरुक्त लान हाइजलबा सूत्र सिंगजिदा हाइद्रसि यारबदा हाइजलबा नत्रगन अनुक्त हाइबम थोबो हाइद्रबा नत्र दुरुक्त लान हाइजलबा अदुगी चिंता नैनरबा प्रवर्तते ओइरबा अदरदि कदोगेबो दु करी कोगेबो वार्तिक ज्ञाः वार्तिक खंगमी सिंगना मनीषिणः विद्वान सिंगना स्कॉलर सिंगना तम ग्रंथम अदुगुंबा लारिक तो वार्तिक हायरगा प्राहु हाय ममांग सिदि नैनगरे पानी लाना हायरम बनते लोन दो
ꯆꯍꯤ 23 ꯑꯣꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯍꯤ 200 ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ 500 BCꯗ ꯄꯣꯌꯦ ꯄꯥꯔꯅꯤꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯇ꯭ꯌꯥꯌꯅ 300 BCꯗꯅꯤ ꯆꯍꯤ 200 ꯂꯥꯞꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯟꯗꯣ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯨꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯃꯥꯔꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁꯨ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯈꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯆꯠ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯆꯥꯗ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥꯇ꯭ꯌꯥꯌꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯤꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯔꯨꯜꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯔꯨꯜꯗꯨ ꯅꯤꯌꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯟꯕ ꯅꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯀꯥꯇ꯭ꯌꯥꯌꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯅꯤꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯦꯛ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯈꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯏꯔꯛꯄꯗꯨ ꯋꯥꯔꯇꯤꯛ ꯀꯧꯏ ꯚꯥष्ꯌ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕꯨ ꯌत्र सूत्रानुसारिभिः पदैः सूत्रार्थे वर्ण्यते स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यविदो भाष्यं विदुः यत्र अदुꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯗ सूत्र अनुसारिभिः सूत्रꯒꯤ अनुसारꯗꯒꯤ सूत्रꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ पदैहि वाहिगी खुथांगदा सूत्रगी सूत्रार्थो वर्ण्यते सूत्रगी अर्थजे फजन संदोक ताने अदुगे भाष्य कवे अदे स्वपदानि च वर्ण्यन्ते अदगिदी हाइबा व्याख्या तौबदो भाष्यकारगी याम फजरिजे मतमदुगी भाष्यगी पतंजलि मतमदुगी लोन्दो अदुगी येंगा नत्तबा सूत्रदा इगिबा मानव कदाइदा सिगी वाहिजी याउगी कदाइदा सिगी वाहिजी याउगी है सूत्रकार पाणिनिने इबा वाही मयामदो अदुदा खुदम पीरगा सिना सुमाय हाइगिबने सिनी अर्थदो सिना सुमाय हाइगिसिना मरम सिगिनी हना स्वपदा पाणिनिगी सूत्रदा हेक याउबा पद मयामदे लौखलगा मागी अनौबा अमबो हापचंदना व्याख्या तौरगदी अदुदो भाष्य हाय खंगने भाष्यदा दमाय तौ भाष्यगी फजरिजे सिदनी अनौब खुदम पिसनब नत्तब हानना पाणिनिगी याउगी खुदम अदे लौखलगा वाही थिंगनगी मयामदो अदे लौखलगा सिना सि हाइजे सि मरमजिगिनी सिना सि हाइजे सि मरमजिगिनी ना व्याख्यादो तौरगा ताक्तोइने अदुना भाष्य कौवे हौजिति मंत्र पुनः थिमिनारसी शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीम अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम् ओम शांति शांति शांति।